Taş boğla. Oldu evde iki oyun çıkıyor. Uçak taş boğla. Lan ne bacalardan var? Bacalardan mı? Ha bacalardan. Bu mekan bacası yaman Tamam kötü. baktulu bacak kesin ha. Bacası yaman. Bacalar baktulu kesin ha. Aman kötü sakallar. Bitten acıldık. Tak aksakaldın çöp kırıkçı aparatı var kendi onlar. Çöp kırkat, paya kırkat. Çöp kırkat, paya kırkat. Bunu üstüne salıp duruyor. Üstün yapmayız. Üstünde önümesi var. O yanda. Munkır var. Hmm. Onun ciheti mi? 17 min. Motoruna cevap mı? Motoruna cevap mı? Motorunda çok bilmeyiz. Bu Kıtay'dı de. Kıtaydık o ha. O, kanday gördüm. O Bu da aslında kazak giyiyor. bir preste kança vakta mıydı lakot? 2 minut geçetmeydi. 2 minut jetmey ha? Bir preste 2 minut mıydı lakot o? Bir pres. Geçetmeydi abi. Bir bütün preste ha? O var. Aa. 2 minut geçetmeydi. Aborotı Çok değil. aborotı da küçük kendin da. Aborot için mi aborot? 3000 aborot. O var. 17 min. Bol ışı kança jakına. 16 carım. Ben satodan buna kalırım. 16 jarım. 25, 40 ısık sattım buna kalırsa. Özünüz jasayt kes O da. var. Aksakaldı onda men Arpa, buğday, makaga tartar buna kalır. uşul tarta öyle. Romana şekersi var şimdi. Çekenli yiyip şuradan cepten altı zet şuradan. Naka okulu var ta? Yok bakın şöyle var. Uşul var ta. Gençat tolka. Paçaktay ta. Gençat. Kayerden ap geldiniz o? Öyle çeşte öyle gelirdim. Çeştew'dan mı olaspa? Onda aksakaldı mına önerilerini görünsüzler bunday. Kol, O var, o var. lapat. Ya tay kança oldu ki arasında koş koy. Ha? 63 bin erkek tay. 63 bin. Hırma ketip kaldı da. Real dubalarda görsendik. Buradan mı kaçıyor? Aksakal emes sizge baylanışga çıkışsın be, nomerinizi kaltırayım be. Aytыңызчы. 0777 0777 17 57 17 57 00 номерине байланышсаңыздар мына ушундай чөп кыркчу аппараттарды жасайт экен. Баасы болушу жакыны 16 миң экен да. 16 jarımda satıldı. 16 жарымдан саттаса, 16 жарымдан экен. 17 миң кем бар экен, сурай бересиздер. 15 ке болбойбу? Ака буканы канча алдыңыз? 65 мына бука. Көрдүңүздөр. Мынанда бир башкачасы го мына ла. Бул не тартат ака бул? Жем тартат, чөп кыркат экен да бул дагы. Буну эми краскалап коюп туруп, баасын кымбатыраак ачса керек экен. Сурайбызбы гана? Баас 25 bin kağım var. 25 миң кем бар. Канча миң оборот? 3 миң оборотпу? 3 bin abi. 3 миң оборот. 25 миң кем бар. Азыр мында бир уйлар чыгып келди. Сурайлычы гана. Бул жерде реалдуу бааларды билгенче мына ошол аппараттарды сурап турам. Ака уйлар канчадан келди? 54 52. Мына уйлар. Булар эми бооз кысыры белгисиз экен. Мына ой канча болду экен? 52. 52. Калгандарчы кунашындар? 55 53. Мына беркisi 55, наркысы 53 болуп кей. Өтө жакшы. Реалдуу бааларды кош кетпесек болбойт. Мына койлорду билеличем. Канчадан болду ака бу койлор? Канча? 27 миң. 13 jarımdan. 13 жарымдан, ооба. Жакшы. Жаңы нукат мал базарындагы нукаттагы экинчи чоң Kasalmı bu? базарларга кирип калды туугандар. Мына ушул жерде чөптөр турат. Чөптөр дагы арасына кошуп кетем. Буну жакшы кылып арасында айтып кетем туугандар. Ага чейин реалдуу баалар чыкса дагы байланышка чыгып, бааларын билип, анан мына аппараттардын ээсине байланышка чыгасыздар. Эки аппарат, аксакалдын телефон номерин калтырдым. Бул аксакалдыкы 17 миң кем бар экен, бул жактыкы 25 миң кем бар экен. Анан мына малдар чыгып келди. Булар сурашына кетип калат да. Канча калдыңыз аба? 44 bin. 44 миң, бооз экен бул. Сизче ака? 100 eko. Экөө 100 миң. Сизче ака? 40 миң мына. Бул эркек экен. Көрдүңүздөр, а? Көрдүңүздөр. Анда бир тай чыгып келди. Ака, канча калдыңыз ушуну? Кет сатылбай калды, а? Канчага келди эле? Укпай калды, макул. Укпай калды.
Qancha oldu aka uşul? 200 so'm ekan 37 ming so'm. 26.800 bo'lib turey. Arzon olib turey bu. Hali ben arqimdan qochib turdi. Qancha oldu aka uşul qunajin? Bilbey qolib tur bu. Esinden chiqib qolib chiqqichayin. Tak, siz jasadingizmi buni? Qancha bo'lishi yaqini? Nesi? Apparatning bo'lishi qancha yaqini? Aqchasi? Bo'lishi 20 ming ketdi. 19-20 ming. Allah bollar aldab qo'yishdi-da, men 20 yoshim dedilar, 25 ming kam bor. kim bor deb turasan? 17 ga berasizmi? Yo'q, 17 Nomeringizni aytinglar, qiziqqanlar uchun qoldirib qo'ying. 0556 ming 0556 bilan 20 20 0409 ha? Mana bunaqa javob qo'ysiz-ku, ha? boshmakda tashlagan. Ustidan tashlaysiz. Ha, bundan. Boshmakdan bir Ya toy qancha oldi aka? Sotilgan yo'qmi? Aka, hech qancha oldi? 6600. 6600 ekan aka. torta jem qilib torta. Maka uxlavoy aka bu? Yo'q. Jem torta. Aka, turmoqlar qanchadan bo'ldi? 56. 256 ming. 256 ming. Uka, jip qancha oldi? 200 so'm bo'ldi. Ya, qo'ylar qanchadan bo'ldi aka, berkilar? 19. Eko. Takacha. 11, taka 11, 2 qo'y 19 bo'libdi. Uqdingizlar-da? Ha, ular bir şey hechki qancha oldi aka? 2000 ga sotdim. Aka, tay qancha oldi? 87 ga berib qo'yibdi. 87 ga berib qo'yibdi. Sen bu versen ha? $120. Qo'y qancha oldi aka? Ot qancha? 9000. 9000. Aka, takalar kuchli-ku. Qanchadan keldi? 18,5. Bul 6. Ha, sini var ekan, bular, na? Sini var ekan. Kamera tartamkan? Bitta hırdab qo'ychi. Qo'ylar qanchadan chiqdi? Sotilmay qoldi, va? Sotilmay qolib turdi. Aka, turpoqlar qanchadan keldi bu eko'g'o? 53 ga bitdi. Ha, yaxshi. Sotdinglarmi? Sotildi. 53. Ya bu bo'z bu qism aka bu. Qancha oldi? Qancha? 54 dedilar. Yaxshi quloq olgan. Qayda tursam bilmayman deb qo'ydi. 54 dedi birinchi. Yem cho'p qilar. Hech bir o'g'ri. Qancha minutda maydalab qo'ydi bir presda? Bir presda qancha minutda maydalaydi? Bir turashda 5 minutda maydalasa kerak. 5 minutda, ha? 5 minutda. 5 minutga ham jetkirib. Oqsoqol, sizda kraskalar qo'yibsiz-da bunda qilib. Ma jengilli ko'targan-ku. O'g'ri ekan, ha? Diska o'g'ri ekan. Diska o'g'ri ekan. Ikkadan ko'taradi biroq, ha? Ko'taradi. Ikkadan ko'taradi. Ma Ko'taradi. shu yerga qarmoq jasab qo'yibsiz-da unda. Ma qo'y, ya bu eski boyaqa tartamiz. Yem tortadi, cho'p qiladi. Ko'pchilik turpoqlar mana shu yoqalik ichkaridagi stanka bor-da, shundan ichkari chiqib ketadi. Hem tuğanlar şu menen Jinstarel'dagı çöp pazardı kichine bilip bereyim sizlerge. Çöp pazardın bağların biraz bolsa dagı bileyli bedeni, adır çöğün, akçöğün, şal eken, şalılar. Buna şalılar kança oltat? 300 so'm ko'tarilib ketib turgo. Ko'tarilib ketib turgo. O 10'inchilerde banklar işlemi. Buna bede. Aka bede qanchadan ketdi? 230. Aka bede qancha ketdi? 260 deyim. 260. Ya buna ekspansiya satılıp ketdi mi? Şalı. Qanchadan ketdi? Ve kaçadan ketdi? 300'den. Aman жүктөпсүз aka, ha? Qanchta var? 150 ta bor. Oho, aman basıpsam.
Kaçdan geldi? 300. 300. Somon go. Somon. Ya buna bakçı okşaydı ha? 370'ten ket. Hamas. 370'den gitti bak ha? Bu bakçı yok ha? Bakçı. Ha, balcı. Bakçı. 370'ten. Ya buna жаңылышыларға жақын емес сіздерге туғандар мына жерде индукторда кішкене қосып кетейін а. Осы жерде кішкене индук қосып кетейін. Ya мына индук кімден екен? Қайсынысы? Қаншадан мынау? Қаншадан кетті ат? O kichkinasi mi? He. Kichkinasi 1200 ga bermadim. 1200 беріп едім деп а? kanalı. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Мынау жаңылышылға жақын индук базарды бір көріп қойын, елдерге де қызық болады да. Yarmini ko'tarib. Қайсы болды ат? Mana shu mana. Қаншаға беріп айтады? 1500'dan bermadim dedi. 1500 so'm berayim dedim. Bittasini dedim. Indik topladı indik. Ha? Toka indik topladı. Адам тартылбайды эми. Адам не кылам мен ey. Индуктун баасы қызық болады ғой. Al hareket edeyim ben. Ver. Ana bittasini alam değil mi? Kaç bin yoksa olsun bittasini alam. Toşarın çoğu qaradı. Yani benim boşu bittasini alam. Мына баулатқан индуктар қайсысы екен мынау? 5100 oluyor. Çoğu. Үшеуі 5100. Сонда қаншадан келіп қалды? 1700'den. 1700'ден ба? Bo'lsa bering. Yo'q, qo'shat. Ovqat yopish ketib qoladi. Hozirgi undan oshiq. 1700'ден. Өте жақсы. Сануйды қаншаға алдың? 68-ге алып тұр туғандар. Эми ушуну менен жыйынтыктай беребиз. Сіздерге чыгарылыштар жаккан болсо, класс деген белгини басып, ой пикирди комментарийге калтырасыздар. Çöp pazarda bunu bileyince. Aka bunu kaçtan gitti? Oradan ketdik bile. Kaça? 250 so'mdan. Жақсы болып тұр, өте жақсы болып тұр. Базар түшіп кетіп тұр да. Мына ушу менен жыйынтыктаймын туғандар. Бүгүнкү базарды көрдүңүздөр. Чөп базарында көрдүңүздөр. Бейде базарды. Алдынан бедени окшойнчу кичине. Ya mına bede ketти ha? 300 kaçdan ketти? 390'dan bede satılıp attı. Aralaş bedeleri de var.